Ovo gore. Pa ću onda tera da udariš jedno kola, pa drugo. Nemoj baš da skačeš. Uzimo i da navuče jamu. Tako se ovako kad imaš čime da se greješ, pojedno zavući se to niziše, nabacati sneg na onu stranu, eventualno ako ovdje ima dovoljno snega do tla, a nema, napravite rupu sebi i prenoćiti. U suprotnom, razgrnuti grane, zatrpati sa strane i tu prenoćiti. Dovoljno toplote da pregurate noć u ovakvim uslovima. Boga mi, ova staza nam je sigurno jedno 20 km. Smo se vratili na to za... Ne, ovo je znak da smo sišli s te staze.
Ćemo ovdje. Pazi koja je ideala, čak je i godišnje doba idealno za boravak ovdje. Zašto? Jeste da je sada hladnije, ali leti nemate toliko materijala s kojim biste ovdje mogli napraviti nešto. Sad ste u idealnoj poziciji ovdje. Sa minimalnim trudom možete da napravite idealno sklonište, posebno zato što je hladno napolju. Deo granja podsečete, nabacite tamo gdje vam treba i onda samo nabacate sneg. U ovom delu važno vam je samo da obezbedite prostor u kome biste vi mogli da legnete. Zašto? Pa mnogo je da trošite snagu na nešto veliko, jer vam ovdje ne treba komfort, treba vam toplota. Da biste je postigli, prvo morate da se zagradite i odozgo, ali boga mi i odozdo. Važnije je čak da vam je podloga što bolja. I naravno da bar sa jedne strane ne duva vetar. U ovom slučaju to je idealno postići bukvalno ovdje. U ovom prostoru biste ovo sitno granje sa iglicama pocepali, nabacali dole i malo utabali, uklonili sneg odatle, a na ovu drugu stranu biste nabacali ostalo granje koje vam suštinski ne treba za druge stvari, nabacate drugo granje i nabacate sneg. Naravno, napominjem, koristili biste granje koje ne morate čak da sečete sekerom ili testerom, nego samo ono što možete da izlomite ovog tipa. I veoma brzo i veoma lako biste dobili sklonište koje je dovoljno da vas zaštiti u ovakvim uslovima. Crni vrh i beli Sneško Belić. Da vidim prskala i skakat. I počeo usmježati bukovi, veliki buk. Aha. Manje. Moj jedini užitak je kad dođem na vrh i pogledam i nema ništa više iznad mene.